意大利料理和联合国教科文组织列入非物质文化遗产，这意大利总统嘛表示欢迎。 意大利料理车则竞选联合国非物质文化遗产。意大利外交部长甲幕僚随摕国旗出来庆祝这历史性的时刻。其实意大利对这项纪录是无青分。2013参2017分别以地中海饮食甲那不勒斯披萨同价入选。这届得到肯定的，唔是高一项菜，是意大利重视家庭分享甲传承的饮食传统。Lo stare a tavola in famiglia con amici è una cosa che noi italiani coltiviamo e 意大利人介意参厝邻的人做伙食到，佮会用真长的时间做伙准备甲食暗顿，是年是节拢会团圆食饭。一个意大利面导致回想伊的料理，就是甲阿嬷学的。La mia passione per la cucina nasce da bambino e io mi ricordo la domenica preparare i ravioli col mattarello, tutte queste cose. Allora questa cosa mi è rimasta dentro per molti anni. 参与申请遗产的学者强调，意大利料理传达的是满满的爱。Italian cooking is a common sentiment of people. We cook because we want to share with other people, with friends, with family, our history, our sentiment, because we want to demonstrate our love to other people. 文化遗产申请有成功，意大利总理嘛欢喜甲拍影片来庆祝，强调料理唔单单是食米，也是食谱，伊是文化、劳动、传统甲财富的呈现。那不勒斯披萨制作工艺入选文化遗产了后，带动学习的风气，相关学校目前4倍。这届搁再写入去遗产名录，定着互意大利料理搁较受欢迎，渴望提升观光效益。公司新闻编译。